Pamirsa mikro lockdown preside kelaksanaan ring daerah yening manggih pengelola COVID-19 ringgalah libur warsa anyar warsa kalih talih kali likur. Pendidikan ini ucap kebausang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketus saking kantor berita antara, Mendagri Tito Karnavian ring Jakarta Maosang, saya yakin nyane, mikro lockdown sampun kemargiang ngawit periode-periode pawatasan sedurungnya ne. Inggih punika mungguh ring aturan PPKM mikro. Pet prada kepanggih kasus ring daerah Inucap. Satgas miwah pemerintah administrasi wilayah Irike dados ngelaksanayang penutupan utawi lockdown ring tingkat wewidangan punika minakadi ring tingkat RT RW sane lianan Tito Maosang. Talar ngawohin kramo sane ngarepin pawatasan mikro pacang polih wantuan selami PPKM mikro punika kelaksanayang ring genah pengelola COVID-19. Mendagri nelatarang model PPKM mikro inggih punika penuriksan sane kemargiang kantos ring widangan terkecil miwa RT RW. Satgas penanganan COVID-19 ring Panta Desa utawi Lurah talar kasokong Babinsa Babin Kamtimas miwah tokoh-tokoh masyarakat ipun nyelahin tur madue amongan ring wedangan suang-suang awet saking usaha nambakin nyobiahang indek protokol kesehatan nereksain ring kewentenan gejala-gejala COVID-19 ngawantu krama sane ngamargiang isolasi tur ngawantu krama nuju rumah sakit talar yening wenten kasus ring genahirke talar sida kemargiang penutupan utawi lockdown Bali Pos ngunengannya.